Nagaaniif faraarri Waaqayyoodhaa isiniif haa ta'u. Qulqulloota saba Waaqayyoo kan taatan hundumti keessan akkam jirtu? An obboleessi keessan nagaa guutuun qaba. Waaqayyoo haa ulfaatu. Galannii fi ulfinni Iyesuus Kiristoosidhaaf haa ta'u. Egaa sagalee Waaqayyoo walii wajjin ilaalaa akkuma turre ammas ilaalaa jirra. Iyesuus Kiristoosidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Dubbii Waaqayyoo keessatti wanti nuti dubbannu, ergaa nuti dabarsinu, sagaleen nuti dubbannu hundisaa Kiristoos Iyesuusiin yoo agarsiifne faayidaan qabu. Iyesuus Kiristoosidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Kanaaf lallaba keenya keessatti, barsiisa keenya keessatti, ergaa keenya keessatti mul'isuudhaaf, agarsiisuudhaaf kan nurraa eeggamu Kiristoos duwwaa ta'uu qaba. Iyesuus Kiristoosidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Haleluuyaa. Mata-duree gaafii of keessaa qabu. Mata-dureen koo inni har'aa Iyesuus mana keenya seeneeraa. Iyesuus Kiristoosidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Iyesuus mana keenya seeneeraa kan jedhu walii wajjiniin in ilaalla. Iyesuus mana keenya seeneeraa. Iyesuus Kiristoosidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Ergaan kun tajaajiltoota in ilaallata. Ergaan kun amantoota in ilaallata. Ergaan kun nama hundumaa in ilaallata. Iyesuus Kiristoosidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Yesuus mana keenya seeneera. Iyesuus mana keenya seeneera. Iyesuus Kiristoosidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Kutaa macaafa qulqulluu keessaa nama tokko in kaasna. Iyesuus Kiristoosidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Akkasumas itti aansinee nama tokkos in kaasna. Kana jechuun nama lama walii wajjin ilaallarra. Wal bukkee qabnee, wal cinaa qabnee macaafa qulqulluu keenya keessa nama lama in ilaalla. Gaafa namoota kana lamaan ilaallu, waa'ee namoota kana lamaan haasa'aa jira osoo hin taane waa'ee kiyyaa fi waa'ee kan keessanidha. Warra Kiristoos Iyesuusitti amanne ofiin jennu waa'ee kan keenyaan har'a kana haasa'aa jiru jechuudha. Inni jalqabatti walii wajjin ilaallu Zakkeewus jedhama. Akkasumas immoo inni lammaffaa irratti walii wajjin ilaallu immoo sooressa jedhamee kan beekame dargaggeessa. Dargaggeessa sooressa jedhamee kan beekame. Akkasumas macaafuma kana keessatti yookaan Luqaas 19:18 irratti galmeeffamanii kan jiran jechuudha. Luqaas 19 tokkorraa kaasnee hin ilaalla. Luqaas 18 irraas kaasnee hin ilaalla. Iyesuus Kiristoosidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Kutaa ilaallu kana keessatti har'a ofii keenya argina. Eenyumaa miti kan ilaallu, ofii keenya ilaalla. Eenyumaa miti kan barannu, ofii keenya baranna. Iyesuus Kiristoosidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Eenyumaa miti kan madaallu, ofii keenya madaalla. Eenyumaa miti kan ifannu, ofii keenya ifanna. Eenyumaa miti kan gorsinu, ofii keenya gorsina. Sagalee kanaan kan gorfamnu yoo jiraate anaadha. Sagalee kanaan kan gorfamu yoo jiraate siidha. Kanaaf sagalichi ekeleedhaaf jettanii ofirraa qabdanii jirtan yoo ta'e sagalichi isin hin gargaaru. Sagalichi akka isin gargaaruuf sagalicha kan keessan godhachuudhaaf yaala. Iyesuus Kiristoosidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Yesuus mana Zakkiyoositti simatamuusaa walii wajjin in ilaalla. Yesuus mana Zakkiyoos namicha sooressaa jedhamee beekamu. Zakkiyoos namicha qaraxa fuudhu. Hojjaan isaa gabaabaa kan ta'etti gooftaan keenya Iyesuus Kiristoos mana namicha qaraxa fuudhuu kanatti yookaan immoo mana namicha akka seeratti cubbamaa ta'e kanatti simatame. Mana namicha kanaa dhufe Iyesuus. Mana namicha kanaa seene Iyesuus. Iyesuus Kiristoosidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Haleluuyaa. Iyesuus mana keenya seeneera. Gaaffiidhaan sin gaafachaa. Boleessa koo obboleettii koo sin gaafadha. Iyesuus mana kee seeneera. Iyesuus mana kee seeneera. Seeneera yoo naan jette tajaajila kana keessatti ergaan si dabarsu hundumaatti ofii kee gaafachaa deemta. Seenuu fi seenuu dhabuu isaa mirkaneeffatta. Iyesuus Kiristoosidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Seeneerra jennee warri lafa dhiinnus, hin seennes warri jennus maaliif hin seenne, maaliif seenuu dhabe kan jedhu kutaan kun har'a lafa nuukaa. Iyesuus Kiristoosidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Ameen ameen. Haleluuyaa. Ergaa kanaan namoonni baay'een warri tajaajiltanis
amantoonnis ergaa kanaan namoonni baay'een keessan lafatti kuftanii hin kaatu. Dadhabbii keessan keessa kaatanii hin jabaattu. Eenyummaa keessan hin bartu. Iyyasuus Kiristoosiidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Haleluuyaa. Kutichi akkas jedha. Yesuus Yerikoo dhufee keessa darbeedha. Yerikoo dhufee keessa darbee. Yerikoo dhufee keessa darbee namni Zakkiyoos jedhamu tokko achi ture. Eessa? Yerikoo. Iyyasuus Kiristoosiidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Inni hangafa warra qaraxxuu badhaadhas ture. Maalii ture? Badhaadhaa abbaa qabeenyaa jechuudha. Sooressa. Iyyasuus Kiristoosiidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Sooressa hojiin isaa immoo hangafa qaraxxootaati. Warra qaraxa fuudhaniif hangafa inni. Iyyasuus Kiristoosiidhaaf galanni hoogganaadha jechuudha. Hoogganaadha yookaan immoo mataadha jechuudha. Iyyasuus Kiristoosiidhaaf galanni guddaan. Zakkiyoos kun Yesuus isa kam? Yesuus isa kam akka ta'e baruu barbaadee Yesuus isa kam akka ta'e baruu barbaadee Iyyasuus Kiristoosiidhaaf galanni guddaan haa ta'u baruu barbaade. Garuu namoonni baay'atanii Iyyasuus Kiristoosiidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Garuu namoonni waan baay'ataniif hojjaan isaas gabaabaa waan tureef. Namoonni waan baay'ataniif hojjaan isaas gabaabaa waan tureef isa arguu hin dandeenye. Yesuus Kiristoosiidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Ameen, ameen, ameen. Hojjaan isaa gabaabaa waan tureef isa arguu hin dandeenye jedha macaafa. Ishee har'a waa tokko bartu sirriitti na hordofaa daraa keessan. Macaafa sirriitti duukaa bu'aatti dhaggeeffadha. Waan tokko Waaqayyo irratti isin barsiisa. Yesuus Kiristoosiidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Haleluuyaa. Hojjaan isaa isaas gabaabaa waan tureef hojjaan isaas gabaabaa waan tureef isa arguu hin dandeenye. Yesuusitti namoonni baay'ataniiru, itti marsaniiru. Yesuus Kiristoosiidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Akka gaafa dubartittiin dhuftee wayyaa isaas xuxxee sana hadha immoo Zakkiyoos Yesuusin arguu barbaade. Isheen tuqxee fayyuu barbaadde Zakkiyoos immoo Yesuusin arguu barbaade. Iyyasuus Kiristoosiidhaaf galanni guddaan. Gaafa dubartittiin sun dhaqxee Yesuusin tuquu barbaadullee Iyyasuusitti kan marsan. Iyyasuusitti kan marsan namoota danuudha. Irratti wal caccabsaa jiru numaayyuu Phexros. Sirratti wal caccabsaa jirra. Hundumti keenyaa sitti marsineerraa ittiin jedhe. Iyyasuus Kiristoosiidhaaf galanni guddaan. Hundumtu irratti wal caccabsaa ture. Hundumtu irratti wal fixaa ture. Kan argate garuu dubartittii takkittii ture. Iyyasuus Kiristoosiidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Ishee waggaa 12 dhiigni ishee dhangala'aa ture santu uffata wayyaa Yesuus tuqeetoo fayyina fudhate. Irratti kan wal caccabsaa ture miti kan fayyina fudhate. Irratti kan wal caccabsaa ture miti kan hidhaan isaa hiikkate. Irratti kan wal caccabsaa ture miti. Iyyasuus Kiristoosiidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Ishee amantiidhaan tuqxe santu argate. Kutaa kana keessatti Zakkiyoos kun gabaabaa waan tureef jedha. Iyyasuus Kiristoosiidhaaf gara pooyintiitti seenne nagammaa jechuudha. Gara waannaa qubna garii kootti yookaan immoo gara ergaa koo isa waan natti gammaayyuu seenneen Iyyasuus Kiristoosiidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Waatu jira har'a Iyyasuusidha. Waaqayyo waan tokko sin barsiisa. Waan tokko si barsiisa. Buleessa obboleettii waan tokko barat hin uffin hin dadhabin sagalee Waaqayyo dhaggeeffachuudhaaf. Hin dadhabin hin uffinaa maaloo hin dadhabinaa maaloo hin dadhabinaa. Waan tokko Waaqayyo si barsiisuu barbaada. Waan tokko Waaqayyo sin jechuu barbaada. Waan tokko irraa Waaqayyo irra si deebisuu barbaada. Iddoo tokkotti Waaqayyo si dammaqsuu barbaada. Iyyasuus Kiristoosiidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Ameen, ameen. Egaa lallaba kana akka barattanitti ta'uu dhabuu danda'a. Akka kanaan dura barattanitti ta'uu dhabuu danda'a. Akka kanaan dura beektanitti ta'uu dhabuu danda'a. Iyyasuus Kiristoosiidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Haleluuyaa. Baay'ee lallabamtanii jiraachuu dandeessu. Akka kanaan dura lallabamtanitti macaafa kana ergaa kana akka kanaan dura barattanitti ta'uu dhabuu danda'a har'a. Iyyasuus Kiristoosiidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Ameen, ameen. Ishi ilaalla. Haleluuyaa. Maal jedhaa? Hojjaan isaa gabaabaa waan tureef isa arguu hin dandeenye. Yesuus karaa sana irraa akka darbu yommuu beeke. Karaa inni irra darbaa jiru, karaan Yesuus irra deemaa jiru, karaa kam akka ta'e adda baafata. Asiin darbaa mi? Karaa kana fi darbaa jiraa miti? Karaa kanarra yoo inni kan darbu ta'e immoo karaa kanarra maaltu jira? Iyyasuus Kiristoosiidhaaf galanni qilxuun tokko jira. Yesuus karaa sana akka darbu beekee namichi isa arguudhaaf dursee fiigee qilxuu tokko yaabee. Amma namichaan kun Yesuusin arguudhaaf murteessee manaa ba'e. Yesuus arguun qaba jedheera. Hojjaan isaa immoo Yesuusin akka hin agarre isa taasiseera. Namoonni
namoonni immoo Yesuus irratti wal fixanii yookaan immoo namoonni Yesuus ta'anii itti baay'atanii waan jiraniif Yesuus namoota keessa waan jiruuf namichaan kun Yesuusin adda baafachuu hin dandeenye. Kuni Phexrosi, kuni Yesuusi, kuni Yohaannis jedhee adda baafachuudhaaf rakkisaadha ammayyuu. Mukarra erga baheeyyuu rakkisaadha. Yesuus Kiristoosiidhaaf galanni guddaan ta'u. Mukarra erga baheeyyuu mukumarra erga baheeyyuu namichaan kun Yesuusin adda baafachuun isaaf rakkisaadha. Maaliif bartoota isaatiin adda maalti beeka? Akkamitti adda baafachuu danda'a? Yesuus Kiristoosiidhaaf galanni guddaan. Yesuus kun isa kam akka inni ta'e beekuu waan barbaadeef namichaan. Ilaa sagalee Waaqayyoo keessatti akkas jedhe warri na barbaadatan na argatudha. Warri Waaqayyoon barbaadatan Waaqayyoon hin argatu. Ati Waaqayyoon barbaadatte taanaan Waaqayyo siif argama obboleessa koo obboleettii koo. Yesuus Kiristoosiidhaaf galanni guddaan ta'u. Pointiin kun hadhaa kanaa miti waan ta'eef waa'ee Yesuus mana keenya seenee moo seenedha waan ta'eef garanatti hin deemne. Yesuus Kiristoosiidhaaf galanni guddaan ta'u. Ameen ameen. Ishi. Haleluuyaa. Yesuus karaa sana irraa akka darbu yommuu beekee namichi isa arguudhaaf dura fiige. Qilxuu tokko hin yaabe. Kan sin ajaa'ibu lakkoofsa 5 irratti dhaqa ilaalaa. Luqaas 19 lakkoofsa 5 irratti akkas jedha. Yesuus iddoo sana yommuu ga'e ol ilaalee yaa Zakkiyoos dafii gadi bu'i har'a mana kee ooluun anaaf hin ta'a jedhee. Dinqiidha kun. Yesuus Kiristoosiidhaaf galanni guddaan ta'u. Zakkiyoos Yesuusin arguu barbaadeera. Arguu waan barbaadeef Yesuus nama kanaaf hin argame. Wanta inni Yesuusin arguu barbaadeef Yesuus nama kanaaf argame. Gaafa argamuuf Zakkiyoos jedhee tokko maqaa isaa yaame. Dinqiidha. Zakkiyoos jedhee yaame maqaa isaa. Zakkiyoos jedhee yaame. Dafiitii gadi bu'i. Isa akka kan bara keenya loojikiidhaan yaamamu miti kun. Yesuus Kiristoosiidhaaf galanni guddaan. በመንፈስ ቅዱስ ኃይል ነው ይሄ. ጎፍታን ኬኛ ኢየሱስ ክርስቶስ humna afura qulqulluutiin Zakkiyoos jedhee maqaa namicha kanaa yaameera. በሎጂክ የሚጠራ ስም አይደለም። ዮካን ሞዩ መታወቂያ ነማ ሀቱዳን ዮካን ሞዩ ኪሲ ቦርሳ ነማ ሰነኒ ቡኪ ነማ ፎቶ ካሱዳኒ ሚቲ በሎጂክ አይደለም የተጠራው። ትክክለኛ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ስሙን አገኘውና ምን አለው? ዘኪዮስ ብሎ ጠራ። ዘኪዮስ ደፊ ገድቢ ሀርና መነኬ ኦሉን አናፊን ታአው ትንጀን ኢየሱስ ክርስቶስን አፍገለኒ ጉዳናት አማ ዘኪዮስ ኩታ ከነ ከሰት ከነሚ በርባደ ኢየሱስ ያርጉ ወረስ አርጉ በርባዳን ከናፍ ኢየሱስ መነሳኒ ሴኑ በርባደ ነብቻ ከና ኢየሱስን አርጉ በርባደ ትንቅልጡ ያበ ኢየሱስ ሞዩ መነ ነብቻ ከና ሴኑ በርባደ የርገነ መነ ነብቻ ከና ሴነ ዋንተ ይዳረከ ወልዮ ጂናሶ ኢየሱስ ገረ መነ ነብቻ ከና ሴነ መነ ነብቻ ከና ኦሉ በርባደር mana namicha kanatti boqachuu barbaadeera Yesuus. Si gaafadha mana keetti Yesuus boqoteera. Mana kee Yesuus ooleera. Mana kee Yesuus jira. Sin gaafadha kan tajaajiltu sabni hundi keessan anaanuu qabate Yesuus mana keenya jira. Jira Yesuus. Kana mallattoo gaafitti naa godha. Yesuus Kiristoosinaaf galanni guddaa. Question. Mallattoo gaafii. Jira Yesuus. Yesuus Kiristoosina. Jira Yesuus mana keessan keessa. Jira Yesuus. Gira godhee agarsiisa inni kun questionii እንደዚህ ሲሆን ትክክል ይሆናል መሰለኝ። ኢየሱስ ክርስቶስን አፍገለኒ ጉዳና ተው አሜን አሜን። በቃ question jira ኢየሱስ mana kee jira ብለሳ ኮምፖሊቲ ጋፊ ሲጋፈቻል ይሄንን ኩዌሽን በቤታችሁ አድርጉት ኢየሱስ jira ጀዳቲ በቤታችሁ ውስጥ አድርጉት ሰሌዳ ከና በሩምሰ በረዱማት ቲምበርሲሳ ወሮባዬ በሩምሰ በረዱማት ቲምበርሲሳ በቤታችሁ ኢየሱስ አለ አለ ሆይ ኢየሱስ በቤታችሁ
ኢየሱስ በቤታችሁ አለ። በኑሯችሁ ውስጥ ኢየሱስ አለ። በአገልግሎታችሁ ውስጥ ኢየሱስ አለ። በአምልኳችሁ ውስጥ ኢየሱስ አለ። ስታመልኩ ኢየሱስ እንዳለ ይሰማችኋል። የዋቄ ፈተን ዮገ ከነተን ጅራችሁን ኢየሱስ ልትደጋማ ጅራ መነ ኬሰን ኢየሱስ ጅራ ተጃጅለ ኬሰን ኬስ ጅራ ፋርፈና ኬሰን ኬስ ጅራ ለለበ ኬሰን ኬስ ጅራ ደምሰ ኬሰን ኬስ ጅራ ኦፈንጋ በደን ገመቹን ገመቹ ጅራ ሲኬስ ኢየሱስ አለ። ኢየሱስ ጅራ ኢየሱስ ሲኬስ በውስጥ ኢየሱስ አለ። በሕይወት ውስጥ ኢየሱስ አለ። በኑሮ ውስጥ ኢየሱስ አለ። በአረማመድ ውስጥ ኢየሱስ አለ። በአገልግሎት ውስጥ ኢየሱስ አለ ወይ? አለ። ይህንን ጥያቄ ራስን ጠይቅ። ጅራ ኢየሱስ ሲኬስ መነኬ ኬሰ ኢየሱስ ጅራውን አንጀቴ ከነቦደ ዋን ትብብላል ኢየሱስ ክርስቶስ ይላፍ ገለኒ ጉዳና ይገርመኛል። ዛኪዮስ ማየት ብቻ ነው የፈለገው። ኢየሱስ ግን ቤት ይገባሉ። ዛሬ ቤት ይውላሉ ያለ መነኬተን ሴና መነኬተን ሁለት እንጀራ ኢየሱስ ዛኪዮስ የፈለገው ይሄንን አይደለም። የሚገርማችሁ ነገር ኢየሱስ ዛኪዮስ ቤቱ እንዲገባ አይደለም። ምክንያቱም ቤቱ ምን እንደሆነ ያውቃል ሰውዬ። ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ግን ምንድን ነው ያለ? ቤት እገባለሁ ዛሬ፣ ቤት ይውላለሁ ዛሬ ያለ መነኬተን ኦላ ሲፋናን ኦላ ሲብራን ኦላ ትንጀት ተስነጃይ ቡኬሳ ጋፈ ዱቢ ከነደገው ዛኪዮስ ይዳ ለኮሰ ጃረት ዛኪዮስ ደፈ ገዲ ቡይ ሃሌሉያ ኢየሱስ ክርስቶስ ይዳፍ ገለኒ ጉዳነ ኢየሱስ ወደ ቤታችሁ እንዲገባ ከፈለጋችሁ ውረዱለት ተቀበሉት ቤት ይውላሉ ወደ ቤት ይገባሉ ካለ ኢየሱስ ተቀበሉት። መነኬተን ኦላ መነኬተን ሴና መነኬተን ቡፈድ እርገስ እንጀደ ኢየሱስ በልበለኬ በኒፊ እትንጁፍኒ በኒፊ ሃሴኑ ኢየሱስ ገዲ ቡይ ገመቹዳንስ ኢየሱስን ሲመጣ ወረደ ከእንጨቱ ላይ በደስታ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስን ወደ ቤቱ ተቀበለ፣ ወደ ቤቱ ወሰደ። በደስታ ለዛ ደስ እያለው እየተደሰተ ክብር ለኢየሱስ ይሁን። ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስን ወደ ቤቱ ወሰደ። አንድ ሰው አለ ደግሞ ከዚህ ተቃራኒ የሆነ አንድ ሰው ሌላ አሳያቸዋለሁ። ሌላ በኋላ ላይ ማለት አሳያቸዋለሁ። አንድ ሰው አሳያቸዋለሁ። አንድ ሰው አሳያቸዋለሁ። ይገርማቸዋል ስለሱ ሰውዬ ማለት ነው። እዩት ታሪክ ነው ይሄ። በጣም የሚገርም ታሪክ ነው። ዋንስ አጃይብ ዋንስ ራጁ ደኩን ኢየሱስ ክርስቶስ ይዳፍገለ ጀሪከና አርገኒ ከስሙማ ዳፍ መረነሚቻ ጆበማ ከና ደቄ ጀደን ማ ኢየሱስ ወደ ጻተኛው ቤት ኢየሱስ ገባ አሉት። ለእንግድነት ገባ፣ እንግዳ ሆነ ገባ። ወደ ማ ቤት? ወደ ጻተኛው ቤት ኢየሱስ እንግዳ ሆኖ ገባ። ኢየሱስ ለምንድን ነው የገባ? ኢየሱስ ወደዚህ ሰውዬ ቤት አይገርማችሁ እንዴ? ለምንድን ነው የገባ? ኢየሱስ ወደዚህኛ ሰውዬ ቤት ለምን ገባ? ንገሩኝ። ኢየሱስ ክርስቶስ ይናፍ ገለል ጉዳይ አጻተኛ ነው። እንዴት ኢየሱስ ወደ አጻተኛ ቤት ይገባል አሉት። ምክንያቱም ኢየሱስ ቅዱስ ስለምሉት ኢየሱስን በደንብ እንድታያችሁ ነው። ክብር ለኢየሱስ ይሁን። ይገርማችኋል። በደንብ እንድታይ ለአክስርት ስንት ሙለቱ ይገርመኛል። ለምንድን ነው ኢየሱስ ወደዚህ ሰውዬ ቤት የገባ? ለምን ገባ? ወደ ዘኪዮስ ቤት ኢየሱስ እንዴት ገባ? ለምን ገባ? ለምንድን ነው የገባ? ጻድቃን እያሉ ለምንድን ነው ወደ ጻቱ ቤት የገባ? ወደ ጻተኛ ቤት እንዴት ገባ? ነሞን ቀጀሎን ነው ሶጅራን ያከብት ገረመንና መጀላ ከራ yokanama ጩበማ ከና ኢየሱስ አከብትሴን የሰውዬ አቀባበል ተቀበለው። ሰውዬ ጌታ ኢየሱስን ተቀበለ፣ ወሰደው፣ ይፍረቴ ጉፍትች በዳፊት ሲመት እንስመት ይገመቹዳል። ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ እኮ የመጣው ሽባን ለመተርተር አይደለም የመጣው። ዋና ዓላማ ፖይንቱ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ የመምጣቱ ምክንያት ጎፍታን ኬኝ ወንቲኒ ዱፌፊ ለምንድን ነው የመጣ ብትሉ አጻተኞችን ፈለጋ ነው የመጣ። ጎፍታን ኬኝ ኢየሱስ ክርስቶስ ወንቲኒ ገረብየ ለፋቀና ዱፌ ጃማ በኑብት እና ፈድርሱምቲ ከደኒ ዱፌ ድንቅ ያዳዳገር ሲስምቲ
የጠፋውን ልጅ መፈለግ ነው የመጣው። ኢሰበዴ በርባዱ ዱፌ ሐሰተኛም ፈለጋ ነው የመጣው። ጩበማ በርባደ ዱፌ እሺ ይገርማችኋል። አሁን ዋና ፖይንቴ ጋር እየደረስኩ ነኝ። አሁን ጠብቁኝ በደንብ። ኢየሱስ ክርስቶስ ይዳፍገለኒ ጉዳናቱ ስርት ብረጋን ጅራም እሺ ጀሪ ከና አርገኒ ከስሙማ ደመነ ነም ጩበማ ከና ደቄ ጀደኒ ሁንዱምቲ ሳኒ ኢየሱስ ረቲ ጉምጉመን ማለት ይሄ እኮ ነብይ ቢሆን ነብይ ነው ያሉት ሰዎች ይሄ እኮ ነብይ ቢሆን ይሄንን ያውቅ ነበር ይላል። አምላክ ነው ያሉትም ደግሞ አምላክ ነኝ ብሎ አይደለም። አዎ አምላክ ከሆነማ የኔ ኃጢአተኛ እንዴት አጻተው እንዴት አላወቀው? ኃጢአተኛ መሆኑን እንዴት አላወቀው? አካሚቲም ቤክኔ ነምቻ ከና አካሚቲ ወላሌ ማነ ነምቻ ከናት ሲማታማ አካሚቲ ማነ ነምቻ ጩበማ ከና ሲና አይ ነብይ አይደለም። አይ አምላክም አይደለም። የእግዚአብሔር ልጅም አይደለም። ቢሆንማ ያውቁ ነበር። ኢየሱስ ይዳፍገለኒ ጉዳና ተው አሜን አሜን አሜን። ላላ ገባ ቤቱ ወደዚህ ሰውዬ ቤት ገባ። የሆነውን ገሩ አማዋንተ ይላላ ለኮሰዴ ወረጉምጉመና ጉምጉመን እኒ ኢየሱስ አርጋቴር ኢየሱስ ክርስቶስ ይዳፍገለኒ ጉዳና ተው በቃ የሚንጫጩ እንጫጩ። ኢየሱስን አግኝቷል ሰውዬ። እሺ ለኮሰዴ ናላላ ስርት መጽሐፈ ቁልቁል ወጅንታ አደራ ከሰን እኔ እላችኋለሁ ዝም ብሎ አንድ ጥቅስን አንብቦ እንዲህ የሚላችሁ ሰዎችን አገልጋዮችን አትቀበሉት። ዝም ብሎ የሚያወሩት ከመጽሐፉ እንዲያወሩ ጠይቁት። በቃ ከመጽሐፉ እንዲያወሩ መጽሐፍ ምን ይላል ከመጽሐፍ እንዲያወራ። በቃ አንድ አገልጋይ መጽሐፉን ካልገለጠ ምን ሆኖ አገልጋይነቱ? ምን ሆኖ አገልጋይነቱ? ዝም ብዬ የምጮህ ከሆነ ምን ሆነ አገልጋይነቴ? አገልጋይ ሊባል አይገባኝም። ክብር ለኢየሱስ ይሁን። ምንድነው አገልጋይነታችን? መጽሐፉን ካልገለጥ ነው፣ መጽሐፉን ካልተናገር ነው፣ መጽሐፍ የሚለውን ካላል። አሁን እኮ ሰው መጽሐፍን መስማት አይወድም። ስትቆይበት ይሰለቸዋል። ምክንያቱም አላስተማር ነውማ። አንድ ጥቅስ እኮ ሰተን እኮ በቃ በጥቅስ እኮ ያኖርን ነው ሰዎችን። በጉርሻ እኮ ነው የምታኖር። በቃ ትንሽ ታጎርሰዋለህ፣ ከዛ እየተራበ ይውላል። እንዲጠግብ መጽሐፉን ሙሉ በደንብ አስተምሩት፣ በደንብ ተናገሩት ለሰዎች። አንድን ታሪክ ስትጀምሩ ሙሉን ንገሩት ለሰዎች። ያኔ ነው ሰው እኮ በቃ ታሪኩ የሚቀየርለት። ክብር ለኢየሱስ ይሁን። ነሞኒ ሴናን ሳኒያ ከገደረቡ መጻፈት ይማስርናት ሀዳሳ ነሞኒ መጻፍ ዱብሱዳፍ እጅ ከሰን መቃ ኢየሱስና በነም የተጋረደባችሁ ግርዶሽ በኢየሱስ ስም የተቀደደ ይሁ መጋረጃን ስንቲ መጋረጃ ሜጅሩ መቃ ኢየሱስን ስንራሃ ተርሰው ዱብቻ ከሰን ዱብስኔ ሰገለቻ ወጅና ከሰን እንታኔ እንስኒ ሞርሙ ከወራነ ነው ያለው። ዛኪዮስ ገሩ ከኤ ጎፍቲቻን ያ ጎፍታ ወለካ ቀበኛ ኮቲ ወረደ የገዳፍ ነንከና ይሁት ቁጥር 8 ነው የኔ ዋና ፖይንቴ ላይ ደርሻለሁ። ቁጥር 8ን ፈለጋ ወደ ላይ ያለውን 7ን አልተው። ቁጥር 8ን ፈለጋ ወደ ላይ ያለውን 7ን አልተው። 7 ያለውን አልተው። 7 ቁጥር አለ ወደ ላይ። እኔም ፈልገው ቁጥር 8 ሆኖ ሳለ 7ቱን ደግሞ መናገር ግድ ነው። ምክንያቱም የተያያዘ ነው። ዋና ትምህርቴ ኢየሱስ ወደ ቤት ገብቷል የሙሉ ዋና ትምህርቴ ቁጥር 8 ላይ ያለው ነው። እሺ ቁጥር 8 እና ከዛ ያለውን እናወራለን። እሺ ላሉ ቀብለችው ኢሳ ሰደተፋ ለኮ ሰደተፋ ረጅሩ በርባዳፍ ጀዴ ሳኒ ወልጅሩ ለኮ ተርበ ጉቱ ኢኒሱ ቶኳንገ ተርባቴ ከንጅሩ ኢኒሱ ማሊፍ ወልቀበታዳ ዋንተ ወሊን ዴማ ዋንተ መጫምኒ ወልቀበታዳ ኩታ ከነከት ወልቀበታዳ አደደ ቆዱን እንደስ በከት ቆደሙ ቀባ በከ ወልቀበቱማ ወልቀበታዳ ኢየሱስ ክርስቶስ ይዳፍገለኒ ጉዳናት። እሺ ዘኪዮስ ገሩ ከኤ ጎፍቲቻን ያጎፍታ ወለካ ቀበኛ ኮቲ ወረደ የገዳፍ ነንከና ከነመለስ እኙራይሌ ዋንቶ ኮ ግድሲሴ ፍረዴራ ዮቴ ዳቻ ቡርጎዴ ነምባሳ ይገርመኛል። አንድ ነገር ከሰው ወስጄ ከሆነ አንድ ነገር ስንት አርጊያ እመልሳለሁ? 4። ምክንያቱም እዚህ ጋር ገልብጦ ስለሚያሳይ ነው። ይቅርታ ገልብጦ ያሳያል።
አንድ ነገር ወስጄ ከሆነ ምን አድርጌ መልሳለሁ? አራት አድርጌ መልሳለሁ። የወሰድኩት አንድ ነው፣ የሚመልሰው ግን 1 2 3 4 ብዬ መልሰዋለሁ ማለቱ ነው። ካልኩሌሽን ነው። ኢየሱስ ሲዳፍ ገለኒ ጉዳይ ነው። አራት አድርጌ መልሰዋለሁ። አራት አድርጌ መልሳለሁ። በኦዲዮ ለምትከታተሉ ሰዎች ኦዲዮ ዳን ወርድ ሲነቀቡ yookaan immoo karaa WhatsApp namoonni sinnaqabu karaa YouTube itiin illee argachuu hin dandeessu. Ergicha jechuudha. Viidiyoodhaanis waraabbamaa waan jiruuf. Yesuusidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Ameen ameen. Haleluuyaa. Yigarmanyaan. Namichi kun ኢየሱስ ውማ ይሰንጋፈን የመነሳ ሴኔ መለ ኢየሱስ ይሄንን ሰው የሰውዬ ምንም አልጠየቅም፣ ወደ ቤቱ ገባ እንጂ። ሰውዬ ግን ተነሳና ጌታ ሆይ አለ። ጌታ ሆይ አለ። ካፍቴ ለሰዎች ምን አደርጋለሁ? አካፍሏለሁ፣ ሰጣለሁ። ኢየሱስ ያፍገለኒ ጉዳይ qabeenya gootii warra deegadaaf nan kenna ስጠላለም ኢየሱስ ሰውዬ ጌታ ወደ ቤቱ ሲገባ ልቡ ተነሳሳ። ዋቀዮ ገረ መነሳ ጋፈ ሰኑ ኢየሱስ ክርስቶስ ዱፌ ጋፈ ገረ መነነ መከና ሰኑ ነምቻ ነው ማሳት ያሰው ጀልቀ ራሱ ተነስቶ ማውራት ጀመረ። በቃ መናገር ጀመረው፣ ማውራት ጀመረው። ብራለ ይገርባችኋል። ወለካ ቀበኛኮ ኮቲ ወርዴ ገዳፍ ነንከነ በቃ ወለካት ሙሉ ቀበኛኮ ደጎዳፍ ነንከነ ሰጣለዋል። ገረመ። በቃ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ተገረመ። ጌታ ኢየሱስ ተደነቀ ስለ ሰውዬ ሳየው። ኢየሱስ ናከን ከከለ ኢየሱስ እንጀነ ማኑማ ሰኔ ኢየሱስ ጋፈ ኢየሱስ ማለሰኑ ነምቻኒ በቃ ሁሉ ነገሩ ተቀየረለት። ወንቱ እንዲሳንጀደረሜ ሴናኒ ሳንጅቺረሜ ኤኙማኒ ሳንጀደረሜ ከኑ ዳፊን ከኤ ሳማቱሬ ከናንዱራ ሴናና ምጨ ከና ጋፈላልተን ከናንዱራ ሳማቱሬ ነሞተራ ግዲዳን ቶኮ ፍረዴ ዮጅራዴ አፍር ጎዴታን ደብሳ tokko fudhadhee yoo jiraadhe maalan godha? Afur godhee nan deebisa. Saamaa ture kanaan dura namichaan kun namoota saamaa ture. Haadha garuu Yesuus gaafa mana isaa seenu saamicha keessaa ba'ee kennuudhaaf, kan duraan fudhatee ture deebisuudhaaf, kan qabummoo fuudhee kennuudhaaf namichaan kun hin kaka'e. Eshi har'a waan sin gaafadha. Yesuus dhuguma mana keessan seenee mana keessan. Esh ኢየሱስ mana keessan seenee jira yoo ta'e deebiin keessan akka Zakkiyoos kana ta'eera sinan gaafadha. ta'eera ያላችሁትን ለሌላ ትሰጣላችሁ። uffata tokko namni qabu lama namni qabu tokko kenniidha. Kennitaat ትሰጣለህ። ከንታፊ ነማ ኢየሱስ ሲዳፍ ገለኒ ጉዳናት ለደዎች ትሰጣላችሁ። ደገዳፊን ከንቱ ሳማ ጅርተሞ ከና ጅርታ ኢየሱስ መነከ የገሰኔ ጅራቴ ሳማ ጅርተሞ ወቲያም ከና ጅርታ ጋምስን ጋፈዳም ከና ጅርቱ Yesawa kennitu moinaritu badias yetammo fute kennitafi yesa nef gaba pelen ture nanyachim deboden ture nanobas kulla kon ture nattinuwis dukubsaden ture nangafan hidamen ture gara kon nufni jedha Yesus gooteerta
አድርጋል ወይ አድርገሻል? አድርጋችኋል? አድርጋችኋል? እባካችሁ አንድ ነገር ልጠይቃችሁ። ለበሽተኞች ለታማሚዎች እንድታስቡ እስቲ ሆስፒታል ሄዱ። ያኔ ይገባችኋል። እኔ ትላንታውን ሆስፒታል ነው ያልኩት። በጣም አይመችም፣ ያስጠላል። ይኑልፋተ ነመጅብሲሳ ምን ያላል ሆስፒታል ደቂ ነቱልፋቴ በቃ ወለቲን ከኛ ተቆ ዱኩብሰቴ ሼጋፋቹዳፍ ደምኔ በቃ መጨረሻ በቃ ውስጤ ነው ተናወጠ። ኬሲኮ በቃ ይራፈሜ ጉዳ ለምን አመጣኝ ጌታው እዚህ? ኢቴንስ ለምን እዚህ አመጣት? ማፈ ፖለቲኮስ አስፍዴ አናስ ማፋስ ነፍዴ በቃ ውስጤ ነው ተጨነቀ። ኬሲኮ ነጨነቀን ነዲበተ ኬሲኮ እናደርጋለን እኛ እናደርጋለን እንጠይቃለን። የታመመ ሰው እንጠይቃለን። ነምዶ ኩሰት እንጋፈና እንጎና እንከኒና አርኬኝ ይጣታ አርኬኝ ይኒዳታ ከኑ ቤና የሰም ነምኒ ከኑ ዋቀዮ ብልቀ ሰራማጫም ይከኒና እንሰጣለን ወይ ዋቀዮ ስና የብሱ ወልዳጆ ለከኩ ወጋቲ አልቶኮ ነሞተ ገርጋራ ጅርተን አጋሬ ገና አይበቃ እንጋው ዋቀዮ ኑ ገርጋራ የሆኑት ካኔ ዋቀዮ ኢኑ ኤብስ ስለማንሰጥ እኮ ነው ማንቀበለው። ስለማንሰጥ እኮ ነው ማንቀበለው። እንድትቀበል ስጥ። ስለዚህ የሰውዬ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ቤቱ ሲገባ ወደ ልቡ ሲገባ ወደ ህይወቱ ሲገባ ያለው ነገር አንስቶ ለሌሎች መስጠት ጀመረ። ይህን ህይወት አለን። ጌታን የተቀበለ ሰው እኮ እንደዚህ ነው ማለት ነው። ጌታ ቤቱ የገባ ሰው ለራሱ አይደለም ለሌሎች ማሰብ ይጀምራል። ጌታ ወደ ቤቱ የገባ ሰው ለራሱ ትቶ ለሌሎች ማሰብ ይጀምራል። ነምኒ ጎፍታን መነሳሴኔ ኦፊሳ ዳፊ ሚጣማ ከነናፍ ከኒ ከነናፍ ጎዲ አናፍ ከደናንኬ በገናናን አከን ወቀ ከመና መንዱማቱ ገሮፊ አናፍ ከነና ጎዲ አከስና ጎዲ ከነና ከኒ ሰነስና ከኒ ኢየሱስ ዳው ገለኒ ጎዲ ገረታ ዋቀዮ ናከኒ ሰጠ ከነባቴ አሁንም እግዚአብሔር ስጠኝ ይላል። ይሰጣል እግዚአብሔር። ይሄንንም ትሸከማለህ። አሁንም ስጠኝ ይላል። ይሰጣል እግዚአብሔር። ትሸከማለህ። ስጠኝ ይላል። ይሰጣል እግዚአብሔር። ትሸከማለህ። እሺ አሁንም ስጠኝ ትላለህ። ይሰጣል እግዚአብሔር። ትሸከማለህ። አሁንስ በምን እጅ ትቀበላለህ ታዲያ? አሁን በምን እጅ ትቀበላለህ? ሆይ ናፍከን ይየተ ሰነናከን ከነናከን ይየተ ጉራተ አሁንም ስጠኝ ብለህ ትጠይቃለህ። እሺ በምን እጅ ትቀበላለህ ታዲያ? አሁን እጄ ሞልቷል። በተለያየ በቃ በማይረባ ነገር ምንም እኮ በማይረባ ነገር እጄ ሞልቷል። አሁን ይሄም እኮ ማለም አላፊ ነገር ነው። ይሄ ማላቂ ነገር ነው። ይሄ ነው ግን የማልቅ ዘላለም ህይወት ነው። ክብር ለኢየሱስ ይሁን። በምን እጅ ትቀበላለህ? እግዚአብሔር ጨምሮ እንዲሰጣችሁ ከፈለጋችሁ ስጡ። እግዚአብሔር አብዝቶ እንዲባርካችሁ ከፈለጋችሁ ስጡ። ዋቀዮ ጫልቺ ሲያከስኒ ከኑ ይወበርባደን ከና የሰንት ስምብራትን ቤላይ ኢየሱስ ዳብገለኒ ጉዳይ ነው። ቤላይ ኢየሱስ ዳብገለኒ ጉዳይ ነው። ናውን ደውቼም ችግረኞች የኔ ቤት ይመጣሉ። ጌታ ይባርካቸው። ይመጣሉ። የለኝም ካለው ሰጣለሁ። ይመጣል። አንዳንድ ቀን ደግሞ የለኝም ምንም ሳይኖረኝ ይመጣሉ። ውስጤ ይጨነቃል። በዛ ጊዜ በቃ ምገባበት ቦታ አጣለሁ። ጭንቅንቅ ይለኛል። በቃ ደግሞ ያውቁልኛል። በቃ እንደተቸገርኩት በቃ ምንም እንዳለልኝ ያውቁልኛል። በቃ
አትጨነቅ በቃ ዛሬ እኮ እንዲሁ አንተን መጠየቃ ነው የመጣው። ግን እኮ ተቸግሮ እኮ ነው የመጡት። አውቋል። ተቸግሮ እኮ ነው የመጡት። ረከተኒ ዱፈን ሃይ ስጋፈቹ ዱፍኔ ይሉኛል። ነጉመ ስጋፈቹ ዱፍኔ ይሉኝ። ተቸግሮ እኮ ነው የመጡት። እኔ ደግሞ በኪሴ ምንም ሳይኖረኝ በቃ ይጨነቃለሁ። በቃ ምገባበት ቦታ አጣለሁ። ይሄ ልቤ ነው። በቃ ጆደብደንዩ ያዱኒፊን ከእቹፊን ስንረጅራ ሳል ስኖራችሁ ግን ስጡ ተቀበላላችሁ። ስጡ ሰጣችሁም ከና ስኒፍ ከናማ ላጣፊ ነማ ቢንፉደቱ ክብር ለኢየሱስ ይሁን። ትንሽ ነገር ስትሰጥ ወንድሜ ወይኔ ይቴ ትንሽ ነገር እቺ አሁን ትቺ ነገር ያውቹ አሁን እቺ ነገር ብትሰጡ አሁን ለምሳሌ ወይ ትንሽ እኮ ነው እቺ ነገር ትንሽ ናት ብትሰጡ እግዚአብሔር ደግሞ መልሶ ትልቅ ነገር ይሰጣችኋል። ማትየገሙ ትልቅ ነገር ይሰጣችኋል እግዚአብሔር። አሁን በአንድ እጄ መሸከም አልጀ ይሄ ነገር በጣም ይከብዳል። በጣም ስለሚከብድ ማለት ትልቅ ነገር ነው። ስጠኝ ብለ እግዚአብሔርን ከጠየቃችሁት በኋላ 100 ብር እግዚአብሔርን ጠይቃችሁ እግዚአብሔር 100 ብር ከሰጣችሁ ከዛ መስጠትን ተማሩት። አንድ ነገር እግዚአብሔር ሲሰጣችሁ ያችን ነገር መልሳችሁ እናንተ ለሌላ ስትሰጡ እግዚአብሔር ደግሞ ጨምሮ ይሰጣችኋል። ዋንቶኮ ዋቀዮ ጋፈስኒ ከኑ ስለዚህ ደብሳ ከኑ በረጣ ነመከነ ዋቀዮ ሰንጋፈን ራሱ ሰጣለው አለ። እዛ በኋላ ኢየሱስ እንዲህ አለ። ኢየሱስ ደብሴ ሀርዳ ፈይኒ ማቲ ከናፍታዬ ነምኒ ኩንስ ኢልማ አብርሃም ይሆይ ይገርማችኋል። አሁን ኢልማ አብርሃም ነምኒ ኩን ይሄ ሰውዬ የአብርሃም ልጅ ነው። የአብርሃም ልጅ ቅዱስ ተብሎ ስለሚጠራ የአብርሃም ልጅ ምንም እከን የለበትም የአብርሃም ልጅ ጻድቅ ነው ስለሚባል ይሄ ግን ኃጢአተኛ ነው። ይሄ ልጅ ማለት ጌታ የአብርሃም ልጅ ነው። ተናደዱ፣ ሌሎቹ ተናደዱት። ኢየሱስ ይዳፍ ገለ ኢልሚ ነማ ይሰበደ በርባዱ ዳፍ ፈይሱ ዳፍስ ኡፌራ አጀለ ኢየሱስ። ይሄ ሰውዬ ያለውን ነገር አንስቶ በቃ ለደዎች ማካፈል ጀመረ። ጌታ ሳይጠይቅ ራሱ ተነሳስቶ መስጠት ጀመረ። ሌላኛ ደግሞ ሉቃስ 18:18 ላይ ያለው ሰውዬን እናያለን። ሉቃስ 18:18 ላይ ያለው ሰውዬ ይገርማችኋል። ደግሞ ይሄ ሉቃስ 18:18 ይሁት ሉቃስ 18:18 ይሄ ያንድ ባለሀብት ጥያቄ ነው። ይሄ ሀብታም ነው ሶሬሳ ሙጫ ደርገጌሳ ሶሬሳ ወይዳ ጉርጉዶታ ይሁዶታ ከሳ tokko ያ በርሲሳ ጋሪ ጅሬኛ በረበራቲ ገሉዳፍ ማልጎቹቱናፍ ማልጎዱ ጀዴ ጋፈተ ኢየሱስ ሞ ደብሴ ማሊፍ ጋሪን አንጀታ ዋቀዮ tokkicha duwwa male namni gaariin tokkolle injiru abbomi isa beekta hinejin hinejesin hinatin soban namarratti dhugaa hin bahin abbaa kee faadha kee fulfina kenni iddoo biraatti immoo nama akka ofii keetti jaaladhu kan jedhutti dabalameera jechuudha. Maatiyos irratti jechuudha. Nama akka ofii keetti jaaladhu kan jedhu jedhee gooftaan keenya Yesuus Kiristoos namicha gaafate. Namichi immoo kana ijoollummaa kootii jalqabee raawwadheera jedhee Yesuusiif deebise. Yesuus yommus kana dhaga'ee namichaan amma illee wanti gochuun siif hafe tokko jira. Wanti gochuun siif hafe tokko jira. Waan qabdu hundumaa gurguri warra deeganiif hiri. Waaqa irratti badhaadhummaan hin qabaattaati. Erga hirtee booddee kottu na duukaa bu'i jedheeni. Yesuus Kiristoosiidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Ameen 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 ameen. Kutaa kana keessatti gooftaan Yesuus Kiristoos namicha kana hin gaafate. Zakkiyoosin garuu hin gaafanne waan sin ajaa'ibu keessa. Zakkiyoosin hin gaafanne. Namicha kana garuu Yesuus hin gaafate. Zakkiyoosin garuu hin gaafanne.
Zakkiyoosin hiyyeessaaf kenni kana godhi hin jenne manuma seeni. Gaafa inni mana seenu namichaa seenaa isaa hin geeddarame Yesuusiin osoo isa hin gaafatin ofumaa isaatii ka'ee wanta raawwachuun isarra jiru wanta gochuun isarra jiru ofumaa isaatii ka'ee godhe. Kutaa kana keessatti namicha kana Yesuus hin gaafate. Deebii qabeenya kee gurgurii waaqarratti badhaadhummaa hin qabaattaatiin lafarratti warra deegadhaa firiitii na duukaa bu'ii gaafatti jedhu namichi garuu yommuu kana dhaga'e baay'ee sooressa waan tureef baay'isee gadde maaliif qabeenya isaa caalchifate Yesuus irra qabeenya isaa caalchifate Yesuus duukaa deemuu irra qabeenya isaa caalchifate. Iyut Zakkiyoos እና የኒ ሰውዬ ይሁት ዘኪዮስም ሀብታም ነው ይህም ሀብታም ነው። ዘኪዮስ ሰጠ የሰውዬ ደግሞ ስትስባል ተናደደና ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስን ጥሎ ሄደ። iyut hin namichaan kuni akkuma Zakkiyoos namicha sooressa garuu Yesuus kenni gaafatti hin jedhu hin dide. Yesuus irra qabeenya isaa caalchifate Yesuusin dhiisee deeme. ኢየሱስን አፍገለኒ ጉዳናት ኢሴዴን ኢየሱስ ወደዚህ ሰውዬ ቤት አልገባም። ወደዚህ ሀብታሙ ቤት ኢየሱስ አልገባም። ኢየሱስ ወደዚህኛ ሰውዬ ቤት አልገባም። የማይሰጥ ሰውዬ ኢንከኑ ነምቻን መነ ነምቻ ከና ኢየሱስ ኢንሴን ሰሰቱ ነምቻን ኩን ሰሰቱ ሞሞቱማ ዋቀዮፊ ሂንታቱ ጀደሜራ ዋንተ gara nama mana namicha kana seenuu dhiisiti garagareeyyuu yuullaal namichi kanaan abboomee eegedeni ay kanammaa eegeera ittiin jedhe ay waatu si hafe qabeenya kee hiriyennaan namichaan Yesuus hin dhiisee karaa na baasee laayis hin dinqa. Yesuus gadda namichaa yommuu hubate warra qabeeyyiidhaaf mootummaa waaqatti galuu attam rakkisaadha. Sooressi tokko mootummaa waaqatti galuu irraa gaalli qaawwalimmoo keessa ba'uutu salphataa jedhe. Yesuustu kana jedhe. Sooressi mootummaa waaqayyootti galuu irra gaalli qaawwalimmoo keessa ba'uutu maal ta'a salphata. Yesuusidhaaf galan jecha kana keessatti Yesuus kana gaafa fayyadamu sooressoonni marti isaaniitu mootummaa waaqayyootti hin galan jechuu miti. Zakkiyoos fakkeenya. Zakkiyoos fayyeera. Zakkiyoos fayyinni ta'eera dheera Yesuus. Zakkiyoosis akkuma namicha kanaa abbaa qabeenyaati waan ta'eef. Yesuusidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Qabeenya dhiisanii Kiristoos duukaa deemuun hin ulfaataa jechuu isaati. Akkuma Maatiyoos 6:24 irratti sagalee Waaqayyoodhaa dubbatu. Maatiyoos 6:24 irratti sagalee Waaqayyoo maal jedhaa? 6:24. Yesuus itti fufee eenyullee gooftolii lamaaf hojjechuu hin danda'u. Isa tokko jibbee isa tokko jaalachuu, isa kaaniif of kennee isa kaan immoo tuffachuudha malee. Isinis akkasuma Waaqayyoo fi horiidhaaf hojjechuu hin dandeessan. Kana jechuun horiin hin barbaachisu yaadadhu miti. Maal jechuu isaati? Waaqayyoon caalchifadhaa. Waaqayyoon caalchifachuu sinirra jira yaada jedhu of keessaa qaba. Yesuusidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Boleessa koo obboleettii qabeenya keetu si caala moo Waaqayyootu si caala? Qabeenya keessan immoo idduma bakka kennaa jedhe macaafni qulqulluun jettanii bakkuma argitan itti facaasinaa. Duriyyee maraaf hin kenninaa. Leebaa maraaf hin kenninaa. Hattuu maraaf hin kenninaa. Maqaa taappellaa raajii maxxanfattee kan deemtu. Taappellaa wangeelaayii laxxafattee kan deemtu. Wangeelaayii kan hin taane, raajii kan hin taane, waldaan kan ishii hin beekne. Baay'een hattuun baay'een gadhiifamteerti. Kennaa jedhame ettaniituma Waaqayyo kenni siin jedhe ምናምን ድምጻቸውን እንትን አድርገው sagalee isaanii furdisanii kenni siin jedha Waaqayyo. Eera baakki leebaa jedhi. Yesuusidhaaf galanni guddaadha ta'u. Baay'een obboloonni keessan obboloonni keeyya baay'een keessan akka irraa of oolchitan nan beeka. Hattoota baay'eerra. Yesuusidhaaf galanni guddaadha ta'u. Obboloota baay'eedha. Yoo kana gochuu baatte birreega kana akkaawuntii kana irratti yoo galchuu baatte Waaqayyo si ajjeesa minaamin. Waaqayyo si dhaa. Waaqayyo maali? Hattuudha. Warroonni akka kanatti haasa'an jedhe. Hattuudha takkaa ishiiti. Yoo kennuu baatte
Isinii kadhatanii erga isin fayyitanii akkaawuntii isaanii kan isiniif ergan. Isinii kadhatanii akkaawuntii isaanii kan isiniif ergan. Hattoota jedhaanii. Isin ofii keessanii ka'aatii akka Zakkiyoos. Dhala. Zakkiyoos eenyumtu san gaafanne? Yesuus isan gaafanne ofii isaatii ka'ee kennuu jalqabe. Maaliif? Mana isaatu fayyi. Keessa isaatu fayyi. Yesuustu mana isaa seene. Yesuus mana kee yoo seene si gaafatee miti kan kennitu. Ofii keetii kennuu jalqabde. Bakka itti dhangalaastullee siiba nama yeroo sana jechuudha. Eessatti akka kennitu, eessatti akka laattan isiniifuu jalqaba yeroo sana. Yesuusidhaaf galanni guddata. Eenyu wajjin akka hojjechuu qabdan, eenyu wajjin wangeela hojjechuu akka qabdan gaafa san siifa. Yoo Yesuus mana kee seene siifa, yookaan hattuutu mana kee seene sisaama, yookaan raajota sobdoota si seene sisaama. Dammaqaa, dammaqaa, dammaqaa. Hattoota sin marsanii jiran laala. Dammaqaa, saamtota sin marsanii jiran laala. Dammaqaa, eenyu mana kee akka saamaa jiru bari. Yesuusidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Warri kana dhagaanii immoo eenyutu fayyuu danda'a ree jedhan. Sooressoonni erga hin fayyine eenyutu fayyuu danda'a? Yesuusidhaaf galanni guddaan. Sooressoonni erga hin fayyine eenyutu fayyuu danda'a ree jennaani ilmi Waaqayyoo Yesuus immoo akkas jedhe. Inni immoo namaaf kan hin danda'amne Waaqayyoof hin danda'ama jedhee deebiseefi. ለሰው የማይቻል ለእግዚአብሔር ይቻላል። ስለዚህ ምን ማለት ነው? በእግዚአብሔር ይመኑ። እግዚአብሔር ሁሉ ነገር ሊያደርግ ይችላል። በራሳችሁ አትመኩ። ቀቤኛ ኬሰኒ ትንርከቲና ኤኙማ ኬሰኒ ትንርከቲና ኤኙማ ነማት ትንርከቲና ዋቀዮት አመና ዋቀዮ ዋጎቹዳፍ እንደንዳ ሃሌሉያ ኢየሱስ ክርስቶስ ዳፍ ገለኒ ጉዳን አተው አሜን አሜን። ኤጋ ዘኪዮስ ዋፈ ኢየሱስ መነሳሴኑ ኦፉማ ሳቲ ከኤ ከኑ ጀልቀም ማኖ ሶረስ ኩን ሞዩ ኢየሱስ ኢሳ ጋፈቴ ከኑ ዲዲ ባቶኮስ ጋፈዳ ለቶን ጋፊ ጅርቲ ዳቶኮስ እንጋፈዳ ነብጨ ሶረስ ከነቦ ሲንዘኪዮስ ዳ amala Zakkiyoos qabdumoo amala namicha sooressa kanaa qabdu of bara. Sagalee kanaan ofii keessan baruu qabdu. Iyyasuus mana keessan seenee yoo jiraate amala Zakkiyoos horattu. Iyyasuus mana keessan seenee hin jiru taanaan amala namicha sooressa kanaa horattu jechuudha. Iyyasuus Kiristoosiidhaaf galanni guddaan. Kanaaf amala eenyutan ofirraa qabaa, amala eenyutan horadheetoo jira kan jedhu sana sirratti of ilaala. Waaqayyo maqaan isaa kan ulfaate yaadu. Iyyasuus mana keessa seenee jira yoo ta'e amala namicha kanaa isa kan Zakkiyoos qabdu. Iyyasuus mana keessa hin seenne yoo ta'e amala namicha isaa sooressaa kanaa jechuudha. Qabeenya keessan caalchifattu Yesuusin. Qabeenya keessan caalchifattu hiyyeessarra. qabeenya keessan caalchifattu. Bakka namichaan bakka hinniise namicha. Hinniise. Yesuusidhaaf galanni guddaan. Yakka kanaan dura godhe hundumaa hinniise bakka dachaa deebisuudhaaf yaale. Miidhaa kanaan dura miidhe amma dachaa godhee deebisuu barbaade. Balleessaa kanaan dura balleesse amma gaarummaadhaan jijjiiruu barbaade. Yesuusidhaaf galanni guddaan. Kaleessa balleessaa kan ture, kaleessa miidhaa kan ture, har'a gaarummaadhaan jijjiiruu barbaade. Har'a hojii gaariidhaan geeddaruu barbaade. Tattani maa dhaga'i? Amantiin hojii gaarii hin qabne du'aadha. Hojii gaariin amantii hin qabnes du'aadha. Amantiin hojii gaarii hin qabne du'aadha. Hojii gaariin amantii hin qabnes du'aadha. Lamaan isaan iyyuu du'aadha. Maaltu barbaachisa ree? Amantii hojii gaarii qabutu barbaachisa. Erga amantii hojii gaarii hojjechuu qabda. Waan wangeelli sirraa gaafatu gochuu qabda. Waan wangeelli sirraa gaafatu jiraachuu qabda. Gaafa san guutuu taatu. Yesuusidhaaf galanni guddaan. Yookaan immoo Maatiyos irra jiru sagalee Waaqayyoo dubbistee ittiin of qasaa oolta. Ittiin keessi kee rifataa oola.
kanan goone sanan goone waaqayyo maal naan jedha jettee keessi kee itti rifataa oola. Keessi kee akka itti rifataa hin oolle waan sii danda'amu hundumaa godhi. Yesuusidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Hin danda'amamu salphaadha ulfaataa miti. Ba'aan Kiristoos nurra kaa'e ulfaataa miti salphaadha. Godhaa kan inni nuun jedhe salphaadha. Goonee haa argamnu. Yesuusidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Goonee haa argamnu. Yesuuta cinaa haa dhaabannu. Haa gargaarru. Dhukkubsataa haa gaafannu. Haa gargaarru. Yesuusidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Waaqayyo waan guddaa hojjeta. Ameen. Waan guddaa hojjeta. Waan guddaa hojjeta. Waadaa galtan hin dhisina. Hiyyeessanii gargaarattanii waadaa galtan hin dhisina. Waan waadaa galtan raawwadhaa. Waaqayyoo kee duratti waadaa hin galin. Waan waadaa galte raawwadha. Waan siif nan godhattee waaqayyoo waadaa galte sana waaqayyoof godhi. Waaqayyoo si jaalata. Yesuusidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Gooftaan sin haa eebbisu. Eebbifamaa. Ergaan koo sarraa keessatti ijoon dubbiin isin qabachuu qabdan. Yesuus mana keenya seeneera. Yesuus mana keenya yoo seene nuti akka Zakkiyoos moo akka namicha kanaati. Namichi kanaaf Yesuus Zakkiyoosin gaafa adda baasanii ilaaltan Yesuus gara mana Zakkiyoos kanaa kan seene Zakkiyoos waan isarraa barbaadamu hundumaa godhe. Namichaan kun garuu godhi kan jedhame yoo godhuu dadhabe. Osoo hin gaafatamin Zakkiyoos raawwachuutti ka'e. Namichaan kun garuu godhi kan jedhame yoo gochuu dadhabe. Godhi kan jedhame gochuu dadhabde. Obboleessa koo obboleettii dammaqi. Waaqayyoon kadhadhu. Waaqayyoon si gargaara. Gooftaan baraaf jireenya keessan haa eebbisu. Eebbifamaa. Ergicha ishee walii godhaa. Eeyyeen ergaadheen gaddaa keessattis namoonni baay'een namoonni danuu ta'an ergichatti baay'ee kan dammaqan jiru. Kanattis namoonni baay'een akka dammaqan Waaqayyo irraa abdiif amantiin qaba. Yesuusidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Gooftaan baraaf jireenya keessan haa eebbisu. Ergaa ittaanu keessatti immoo Waaqayyo waan keessa kaa'een qabadhee dhufa. Waaqayyo sin haa eebbisu. Barri keessan jireenyi keessan kan eebbifame haa ta'u. Waan nurraa barbaadamu osoo hin godhin Waaqayyoon hin komanne. Dhageessanii waan isin hin jedhe. Waan nurraa barbaadamu osoo hin godhin Waaqayyoon hin komanne. Yesuus Kiristoosidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Wama kamiifuu waa'ee biyyaaf ta'e, waa'ee dhuunfaa keenyaa, waa'ee kamiifuyyuu waan nurraa barbaachisu osoo hin godhin Waaqayyoon komachuun hin ta'u. Waaqayyo hin komata. Irras ni deebi'a. Waaqayyo hin komata. Yesuusidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Gooftaan sin haa eebbisu. Guddaa akka isin jaalladhuuf sin kabaju. Isinuu gaarii gootanii beektu sagalicha sheer walii godhaa. Gooftaan sin haa eebbisu. Obboleessa keessan gammachuu urgeedha. Lakkoofsi bilbila kootii duwwaa 912 yoo jettan na argachuu dandeessu. YouTube koo share subscribe godhaa. Namoota baay'ee dhaqqabsiisaa. Namoonni baay'een irraa haa baratanii. Gooftaan sin haa eebbisu. Shalom.